Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы, машина сүйүүчүлөр. Биздин Байкез каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн число 3 август 2025 жыл Ош Уна базарында. Туғандар, бирден лайкты басыңыздар, комментарий калтырып, достор менен бөлүшүп, эң кызыктуу видеолорубуздун бири буюрса Портер унасын тартып чыгарабыз. 1-2лерди аралаштырып, колдон келишинче жазылгандарды буюрса туғандар колдоо иретинде лайкка басып катталып коюңдар. Буюрса сиздерге ар дайым пайдалуу кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Бисмилла деп буюрса биз ишибизди баштап туғандар. Лайктардан басып коюңдар колдоо иретинде. Насралына Портер 1 туғандар. Үстүндө багажниги бар. Нарашкасы бар экен туғандар. Жылы 2003 экен. 26 объем, телефон номерлер. Assalamu alaikum. Бұл қанша екен досым? 830 мың. Пробег қанша екен? 280 мың. Басы 830 мың дейді туғандар. Көріңіздерші. Дөңгөлегі орта болды екен. Кейінгі портеріміз. Портер 1, үстүндө багажниги бар, нарашкасы бар экен туғандар. 2003 жылы, 2.6 объем, родной краска дейт, телефон номерлер. Ассаламу алейкум. Шек қанша екен бұл екен? 880 мың. Пробег 253 мың гана. Пробег 253 мың, 880 мың. Мына туғандар дөңгөлөктөр дагы. Не иши бар, же иши жок па? Даяр абырсына бардык, а? Сода болды, қанша болды? 800 мыңға бағылды. 800 мың болтыр бербеп тұр. Бірақ мына жазылбапты, сартып қойрайын жазылбаса дағы. Портер 1. Кейінгі Портер 1, үстінде багажнигі бар. Жылы 2003 екен, 2.5 объем, телефон номерлер. Ассаламу алейкум. Бұл қанша екен екен? 970 мың. 970 мың. Свежий келді, қанша күн болды келгенде? 16 күн болды. Номерлер алынған, даяр. Нарашкасы жоқ. 970 мың. Ой. 16 gün boldur gelgende свежий дейт туғандар. Пробег қанша екен екен? Пробег 364 мың. Кейінгі Портер 1, бірақ ақшасы жазылбаптыр. Свежий дейт. Кейінгі мына Портер 2. Спальный жоқ. Üstünde bagajnigi var. 2008, 2.5 объем, 8.9 расход дейт. Бұл шында интеркулдер екен, а? Ассаламу алейкум. Бұл қанша екен екен? 850? 850 мың дейт. Дөңгөлөктөрү дагы мына ушундай орта балда туғандар. Ақшасы жазылбаптыр. Ана жазылыптыр. Портер 1, үстінде багажниги бар. 780 мың дейт туғандар. Телефон номерлер. Нарашкасы жоқ екен, дөңгөлөктөрү орта балда. Мага көпчүлүгү чалып атат. Портер арзанын, жақсысын тартып, бұйырса қолдан келишинче тартып чыгарабыз. Бирок басын жазылбаптыр, мына туғандар. Кейинки Портер 1. Бул малат кагазы жок го. Ассаламу алейкум. Жылы канча экен бул? 96. Басы канча? 500 мың. 500 мың. Не иши бар, же иши жок го? Даяр буйрса, а? Базар багылды, канча берди?
Saat 11'de ötüp geldiğimde 2 saat oldu. Ha, emine geldin ha, oldu. Emine Ben geldir. 690 Nalı mı? 80 de olduk. Ha, 680 bin. O, siz numaranı aytып koymayız mı? WhatsApp plus 901 menen Aha. 747 36 92. Связдан koyayım. O aytып koyun ha. 997 90 80 92. Qancha bo'ldi turgan ekan? Ko'ramda teyin telefonla açıp. Ha. Bardығы жақсы, ha? Balonduran zırh vardı. Qaraqalar ötüp. Коробка, моз, мотор бардығы жақсы бuyursa, ha? Oldu ekan. Uçtele bu. Hoşta oldu. 500 bin dediniz bazı? 500. Kaç kanal? Baykacı degen kanal. Lan 680 dediniz ha? 99 yıl ekan. 2.6 объем mexanika porter 680 bin deb жазып koyuptur. İyi жазып koyuptur deb aytdı. Üstünde bagajnigi var, narashkası var tuğanlar. Bular neyse yok. Ha. Ha, reklam 2019 25 объем telefon numarları. Pulu qancha kan aka? Kia. 1 milyon 200. Spalniye жоқ ekan ha. Бұл размерда чоңырақ bu demir ki qaraganda. Ha, o'shaning uchun balonlarda cho'ng go. 5 tonna alaq deydi. Şahsız yazılmıştır ha. Keyinki porter 1 2001 ekan yılı 26 25 6 объем telefon numarıdır. Ayakta kança da otar. Свежий deydi. Pul qancha kan aka? Свежий перегон. Aha. 920. 920 min. Родной краска. Düşür çok. Probek qancha deydi? 183. 183 min. Qancha kun bo'ldi kelganda? Kısa yıldız dite geliyor. Bir ay bo'lib turdi ha? Bir ay bo'ldi. Ha, yıldım ha, bo'ldi. Bir juma. Mana tuğanlardan bölüklerdagi orta bo'ldi ekan. Porter öte köp ketdi. Вообще köp porter. Porter 2010 deydi. Karabek 140 min deydi. Коробка deydi. Eng qiziq yeri bahası yazılmaktır. Boz qancha kan aka? 850. 850 min. Probeki 139 min kan ha? 850 min. Döngölöktörüm de katılganda жақсы ekan. Üstünde bagajnigi var. Keyinki porter 1 üstünde bagajnigi var. Ne tuğanlar? Bunlarşı 2003 26 объем telefon numarları. Pul qancha kan aka? 850. 850 min ha. Probek qancha kan? 220. 220 min kan ha. Porter 1 üstünde bagajnigi var. 2003 yılı telefon numarlar 750 min yazıp koydular. ...2001 yılı 25 объем 650 min. Telefon numarları 700 minin 15 10 66. Akçaların жазбаптыр, ana oldu içinde var ekan. Porter 2 свежий deydi. 2022 ekan yılı. Telefon numarları 25 объем üstünde bagajnigi var. Buların hem bardıq emesi var da.
Asıl. Kaç ekan bulu? 1 milyon 400. 1 milyon 400 ha? Pırabek kança? 146 bin. 246 bin, 1 milyon 400 bin. Туғандар, қатталып қойыңыздар. Азырынша ең арзан порттар ошол 96 жылғы порттар 500 мың деп тұрды. Андан арзаны сөйлек. Көпчүлүгү ушундай жазбайт да, жазып койсо жакшы болот. Мында тартып көрөйүн, эми акчасы жазылбаптыр. Жазылбаптыр. Porter 1. 2003 yılı. 2.6 объем, 8 soğuk, mekanika, telefon numaraları. 900 deysiz mi? 900. 900 mingde üstünde bagajnigi var, spalniyi var. Döngülüktör orta balda. Buna özümüzde mınday dıyıkan bap porterler. Ha, nerede bir var eken. 2002 yılı. 2.5 объем, 650 ming telefon numaralar. Şunlar жазып koysa это мощнее болады. Sağ ol. Yaxşı, sağ ol, sağ ol. Ha? Ko'tarmadan. Üstünde narashkasi bor ekan, jiyib qo'yib tur. 650 ming. Şimdi al жазып koysa öte yaxshi bo'ladi. Keyingi dag'i Porter 1 qaydali narashkasini jiyib qo'yib tur. 750 ming 99 yılı 2.6 объем 750 ming telefon numarlar. ...2004 2.5 объем 615 ming жазып bir telefon numara. Bu 26 hoca interküller be. 26 ha? 126. ...570 ming vaqt atışına. Ayağını alsam. Kança ekan pul aka, sizden mi? Kança? 850. 2004 yılı. Eng akırkı çıkan emelerden ekan bu porterler. 850 ming. Porterler biroq şındığında kımmatlap turib. Eki 910 расход 2.6 объем. Pulu kança ekan aba? 800. Üstünde bagajnigi bor, spalniyi bor. Döngölöktörü dagы ушундай жаңы жакшы балда экен. Базар багылды aba? 750 ming berdi ha. Motor коробка мост бардыгы жакшы. Документтери так. Пробег канча экен aba? 26 ming. 26 ming пробег. Je 100'dü unutup kaldı, je aldığında 200'dü unutup kaldı. Je çındığında 26 ming pробег жүргөн. Мынау Дейканбап Porter блок номері акчасы жок экен. 2002 2.6 объем 78 расход телефон номер. Так, бұл кимден екен а? А. Мынаны баш билбедиңиздерби? Өзү нак Дейканбап Porter экен. Болгондой алып чыгыптыр. Дөңгөлөктөрү бирок жакшы бала экен. Нарашкасы бар экен. Bırak kızık olsa çalıp koyunuzlar. Kinki. Kia. $550 ming deydi. 2011. 2.5 объем 8 sol asfalt. Telefon numara. Telefon numara görmeye kalgan mı? Ayt boğaz mı? 226 menen 08 44 95. Oldu.
Daha keyinki Kia 2008-2005 abiyon telefon nömerler. Pul kança kan ava? Pul kança? 550. 550 ming. Oh, özgöce portlar. 99 yılı Samasvalda. Dagor. Telefon nömerler. Bol özün çıkmayız. Pul kança kan aka? 630. Kemi var. Ne işi var, işi yok. İşi yok ama. Dayar. Natuvanlar. Bizdeki Baykelci degen kanal 97 yılı 25 abiyon telefon nömerler. Pulu kança kan aka? 600 ming deydi. Döngölöktörü orta ballı ekan. Mына российский порттар кече бирөө тартып кой деди эле чыкса. Бирок мунун эч кандай маалымат кагазы жок экен бирок. Намакча жазылып отур. Porter 1 2002 yılı 25 abiyon telefon nömerler. 599 ming yazıptır. Ma özün dika maşinler da. Polyaga aydaysın ruda sakta kılıp. Тугандар, буюрса мына ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайктардан басып колдоо беретиңдер. Катталып коюңуздар. Алла разы болсун баардыгыңыздардан. Буюрса ар дайым ушундай портфелдерди чыгарып турабыз. Анча-мынча кемчилик болсо туура түшүнөсүздөр.